Mwaramutse itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 muri kano karere k'uburasirazuba bwa Afurika ndetse akarere k'ibiyaga bigari ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye ndetse n'ihangana ritigeze ritekerezwa ko ryagera kuri uru rwego. FARDC Wazalendo bafatanije bakarwana na M23 mu buryo butunguranye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, bongeye kurikoroza, bongeye kugaragaza neza cyane imbaraga zabo mu kurwana no kugaba ibitero kuri M23 mu nguni ya Nyabyundo. Agace ka Nyabyundo abasirikari ba FARDC afatanyije n'abacanshuro ndetse n'ababirigi ukongeraho Wazalendo bari gushaka uburyo bahigarurira, barangiza kuhafata bakamanukira ya Masisi centre, hanyuma gufata Masisi centre ikafungura amarembo yo guhura n'abagenzi babo bari kunyura epfo ngo bajye gufata agace ka Lubaya. Barashaka cyane cyane imbaraga ziremereye. Ibitero za drone zabaye ku munsi w'ejo narabikubwiye, ariko irindi turika rihambaye ryongeye kumvikana mu birindiro bya Nyabyundo bya M23. Icyateye rino turika rihambaye ni giki? Uraza kukimenya, gusa bakemeza yuko gahunda ari gukomeza kurwana ndetse no gukoresha imbaraga za gisirikari ngo bigarurire ibice M23 ikoreramo. Mu gihe tuvuga ibyo muri Masisi kandi nanone Wazalendo na FARDC abarenga 600 baturutse muri Walikale berekeza gutanga musada banyuze mu gice cya Lutoboho berekeza Masisi ngo bajye gutanga renfort kwari kurwanira mu gice gihanaka imbibi n'agace ka Lutse ndetse na Kinigi ngo bongere bwabigitero bavanemo Ngungu banavanemo Lubaya centre ndetse n'ikinombe cya Lubaya. Iyi gahunda FARDC ntabwo aribwo yayigaragaza, yarigeje kugaragaza ku minsi ishize hatsinda ry'abasirikare 150 nabikubwiye. Kuri ubu ngubu rero bapanuriye rimwe abasirikare benshi aho baturutse ndakubwira, ndetse na gahunda nyirizina bafite uko ipanze byose ndabikugezaho muri uyu mwanya. Sibyo gusa ndakubwira, ariko kandi nanone Wazalendo yarikoroje itangiye kwigarika leta ya Congo, bagaragaza neza ko ibiganiro byose bigiye kubera muri Congo bagomba kubigira nabo uruhare, ngo nta kuntu bagomba gushyirwa ku ruhande. Iri huriro rya Wazalendo rikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo rigaragaza neza ko rigomba guhabwa umwanya muri bino biganiro, bakagaragaza neza ibyo babona bitagenda ndetse n'uburyo Congo ikwiriye gutekana. Byose babigaragarije igihugu cyabo mu gihe umurwano hagati yabo na M23 ukomeje kujya mbere, ndetse mu minsi yashize byagiye bivuga ko Abazalendo aribo bitwaye neza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba barwana na M23 kuruta uko leta igisirikare cyayo cyitwaye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo rimwe na rimwe abasirikari ba leta ya Congo FARDC ari ubwo bahungaga imirongo y'imbere ku rugamba, Wazalendo igasigara ikoza mu mbarutso yonyine ihanganye na M23 kugira ribe ko barukora uduce twa Congo M23 yifuzaga kwigarurira. Abazalendo bakayibamba bakavuga ko tagomba gutakaza uko duce, bagomba kuruturwanaho mpaka utwo duce twose baturindiye umutekano. Izo nazo ndabigarukaho. Sibyo gusa ndaza kukubwira AFC 23 yakiriye abakongomani barenga 38 bari barazanywe mu Rwanda nk'aba FDLR, ngariko nyuma bakaza gusuzumwa bagasanga ari abakongomani nyerezi natari FDLR, bonyine gusubizwa rero muri Congo bakirwa kuri Grand Barriere. Ibi ndabikubwira. Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa C34 ririmo abanyapolitiki batandukanye ririmo na Martin Fayulu ryagaragaje ko rifite ikibazo cyane ku itegeko nshinga rya Kongo ngo rigomba guhinduka, nyuma y'uko urukiko rukuru ryagaragaje itangazo rigaragaza ko bari guteganya referendum izavamo kwemezwa kwihinduka ry'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero kuba muri Kongo bari kubivugaho, ndetse bikabivugwa yuko Tshisekedi Tshilombo ashobora kuzabwa indi manda. Abarimo Martin Fayulu, Matata Ponyo, Anzelu n'abandi benshi barimo kugaragaza neza ko batishimiye ibizemezo ndetse iyi raporo cyangwa se itangazo bashyize hanze ndarikubwira, ariko wumve neza ko bari kwamagana buri kintu cyose kiri kujyana n'itegeko nshinga. U Rwanda rwamaganye ibizo kuganira na FDLR, nubwo Kongo ivuga yuko mu buryo bwo kurandura FDLR biyashingikirije cyane cyane kujyana amasezerano nayo ngo barambike intwaro hasi aba FDLR, apana kubatsaho umuriro, ntabyo kubarasa, ahubwo kuganira nabo. Bo babona ko ari bwo buryo bwiza cyane bwo gukemura icyo kibazo n'abantu babigendeyemo. U Rwanda akavuga ruti oya muwacanireho umuriro, niko amasezerano ya Washington avuga. Hari ibyo Yolande Macron ubusanzwe avugira guverinoma y'u Rwanda yatangaje ndabikubwira, n'ibyo Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Kongo yari yatangaje nazo ndabikubwira.
harimo ihabana cyane cyane kuri iyo mvugo ya FDLR ndetse n'icyo FDLR ishaka cyangwa se iri kwegeranya na Congo nk'ibiganiro, ariko kandi bisa nk'ibishyigikiwe cyane n'amahanga, harimo Ububiligi, Afurika y'Epfo, Angola, yebwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nze tubigemo turebera hamwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa byose ko byakabaye, nta kimwe dushyize ku ruhande. Je Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngwaye ikaze ngo tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze unyemerere duhere ku murongo w'imbere ku rugamba havugwa ibikomeje gutera ikibazo ku mirwano ndetse biri kuzana n'iturika riremereye cyane. M23 imaze iminsi itorohewe muri Kivu y'Amajyaruguru ho muri Masisi bitewe n'ibitero by'indege zitagira abapilote zakomeje kwerekezwa ku birindiro zabo Nyabyondo. FARDC igigira gutya igahima M23 igagaba igitero ikoresheje indege za drone, maze izi ndege zikarimbagura ibirindiro bya M23 uri kwibyiza kubera mijenje mu minsi yashize. Yaba iturika rihambaye, abaturage barakamera amashusho bashyira hanze bati murebe ukuntu byagenze muri position za M23. Icyo gihe ngo bishoka cyane cyane ko M23 yapfusha abasirikari bari hejuru y'ijana. Kuri ubu rero n'ubundi muri Nyabyondo ibisa n'ibingibi byavuzwe ku batariki 28, tariki 29 n'uyu munsi tariki 30 hari kuvugwa ibitameze neza muri Nyabyondo. Position ya gisirikare ya 23 yibasiriwe na FARDC bakoresheje indege zitagira abapilote. Rero ikinyamakuru cyitwa Radio Okapi nacyo cyabigarutseho bagaragaza ko tariki 28 gisasu gikomeye cyaturikiye mu mwanya wari ufitwe n'inyeshyamba z'F23 cyateye ubwoba abaturage ba Nyabyondo mu gace ka Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru menshi yo muri aka gace abivuga, igikorwa cyabaye nyuma y'ibitero cya gisirikare cyagabwe mu gace ka Osobanyungu. Nyuma gato humvisha iturika rihambaye muri position ya M23, iturika rikomeye ryakanze abasivile. Nkuko ikinyamakuru cyo muri Congo kibitangaza, indege itagira pilote yakabye igitero muri Nyabyondo agana saa 9 za mu gitondo. Ayo makuru akavuga ko ibisasu byasaga naho biri kurasa kuri bifitwe na M23 kugira ngo barangize M23 mu buryo bwuzuye. Ubukana bw'iturika bwahise butera ubwoba abaturage. Ibikorwa by'ubukungu n'imibereho myiza byarahagaze amasaha menshi mu gihe imirwano myinshi yatumye benshi bava mu ngo zabo batinya gufatirwa rwagati muri izo ngo n'abari gukora ibitero barahunga. Ariko kandi nanone aho ngaho muri Nyabyondo position ya 23 yari iriyo, makuru yemeza ko ari position yari imaze kwakira abasirikare benshi basaga n'abari kwitegura gukora ibikorwa z'intambara. Kuri FARDC abasirikare benshi ba M23 bari bamaze kwerekezwa muri kara karere kandi basa n'abambariye urugamba ngo bazarwane na FARDC ndetse na Wazalendo mu nguni zigana muri Walikale. Ibi ngibi ni bimenyerewe cyane ko abasirikari ba M23 akenshi bajya binjira muri position zabo barimo kujya isataburenge FARDC. N'ubundi rero ngo ari wo mupango bari bapanze neza ngo FARDC bayikubitire ahareba inzega. Gusa birangira M23 itari yatangiza iyo gahunda igabweho igitero gikomeye cya drone. Hari amakuru amwe ashimangiye cyane cyane ko muri iki gihe position nyinshi za M23 zijya zigenzurwa hakoreshejwe uburyo bwa drone cyangwa se hakoreshejwe uburyo bw'indege zitajya pilote zijya zitata imyanya ya M23. Bamara kumenya umwanya uteye ubwoba cyangwa se uteje akaga, maze M23 kazatungurwa n'igitero kiremereye kigabwaho muri ubwo buryo buhambaye, ari nabyo byongereye kuzana icyago kiremereye cyangwa se ari nabyo byazaniye igihombo M23
ari nabyo byazaniye igihombo gikomeye cyane abarwanyi ba M23 kuko urumva iyo turika ryazanwe n'izi drone zatewe na FARDC byongereye kuba icyago gikomeye cyane kuri FARDC, byongeye kuba icyago gikomeye cyane kuri Wazalendo. FARDC yo yari irimo kubyina ariko nayo ntabwo yari yorohewe, ari gutekereza yuko M23 igiye gutangiza igitero gikomeye cyane hagati mu nzira zigana muri Masisi, zigana muri Walikale turutse muri Masisi, bagafata inzigana Mpeti ndetse na Mijenje, kimwe nuko bari gufata inzigana Kibati bakongera gusa n'abano Karimanzi bakajya guteza umutekano ngo muke muri Walikale. Rero FARDC ihita baca muri humye igaba igitero cy'indege tajya pilote ngo twa bahita baturikana M23. Nkuko amakuru avyemeza kandi akomeza gutangazwa muri kara karere, kuva kwa gatatu ituze ryari ryasa nk'iryagarutse mu gace ka Nyabyondo ku masaha y'umugoroba. Abaturage bari barahunze cyangwa se bavuye mu ngo zabo, bari basanga ntari kugaruka mu ngo, bavuga bati ka turebe ko ubuzima bwakomeza nyuma yo kuriturika ryesa nk'irirangiye. Amakuru yakusanijwe ku butaka avuga ko nta bikorwa remezo by'abaturage byangijwe n'ibyo bisasu. Gusa amakuru mu gace akemeza ko igitero cyari giherereye mu mwanya wari ufitwe n'inyeshyamba za M23 ari ryo turika rikomeye ryabereye ndetse rigatera ubwoba bwinshi ku babyiboneraga cyangwa se babyumviye. Ituruka nk'iri ngiri ku mwanya wa M23 none ni ubundi butumwa bugaragaza ko FARDC igihagaze bwuma. Nubwo bimeze gutya ariko ikibazo cyongeye gutera impungenge abaturage bamaze gucika intege kubera amezi menshi bamaze bimukambuka bahunga bitewe n'imirwano ijya yibasira utu duce batuyemo. Nta mibare yemewe y'ibyangirikiye muri kino gitero ku ruhande rwa M23 ngo wenda batangaza abasirikare bangana gutya bapfuye abandi bakomeretse. Gusa igitero nirwa kwa cyabayeho mu gihe hari umwuka mubi mu mutekano mu karere ka Masisi, uduce twinshi two mu murenge wa Osobanyungu n'utundi duce duturanye dukomeje kubamo imirwano hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bavutanije n'ingabo za Republika ya Congo barwana na M23. Birumvikana ko n'undi nta tuze risanzwe rihari. Izi ntambara zikomeje gutera ikibazo gikomeye cy'ubutabazi mu gace ka Kivu Amajyaruguru, aho abaturage bishyura amafaranga menshi kubera urugomo rw'abitajwe intwaro. Hagati aho hakabamo no guhunga ku ngufu. Ihungabana rero rikaba rikomeje gutera ikibazo cyinshi no kwibaza uko ibi bikorwa bizarangira. Tukivuga ngaho muri Masisi, reka barwanire ngo ni mu gihe FARDC irifuza kwigarura imyanya igenzurwa na M23. Iyo myanya irimo n'umwanya wa Masisi Centre ndetse n'agace ka Rubaya. Utwo duce bakaba FARDC na Wazalendo bifuza kutwigarurira ngo batwambure M23. Ari nabwo buryo rero ibi bikorwa bya gisirikare bikomeza kubamo mu mbaraga zidasanzwe muri ziriya lokalite. Gusa igitangaje cyane muri iki gikorwa cyo muri Kivu y'Amajyaruguru ni uburyo bagenda bongera umubare w'abasirikari, ndavuga FARDC. Ubu ngubu ikavuga yuko hamaze kuzanwa batayo zirenze 3 muri kino gice cya Masisi turutse mu gice cya Walikale. Uretse gato muri Walikale hazanwa abasirikare baturutse mu bice bitandukanye. Hari abaturuka mu bice bya Beni bakanyura hafi ya Lubutu bakazanwa muri Walikale. Hari n'abaturuka Kisangani batuzwa n'Abafaransa baza yongera ku bandi muri Walikale. Hakaba muri Walikale kandi arimwo abafatanyabikorwa ba Kongo barimo Abanyakanada ndetse n'Ababiligi. Gusa Abanyakanada batagaragara mu mirwano, ariko amakuru akemeza ko bashobora kuba ari mu bantu batangana none amakuru y'ubutasi kugira bakomeze kurinda agace ka Walikale. Ikigo cyabo cya Alpha Mine cyazongera kugabwaho igitero bagatuma batikorera ubucukuzi bwo mu y'agaciro, mu gihe Ababiligi bo bivuga yuko muri Walikale gace ka Bilobilo basanzwe bafiteho za position zicunga neza ikirere, aho bakoresha drones zabo bagatanga amakuru y'ubutasi kuri FARDC. Ayo makuru akakusanywa neza maze FARDC igahera igaba ibitero kuri M23. Kuri ubu rero baravuga abasirikare bagiye kuri 600 baturutse muri Walikale biganjemo imitwe ibiri. Umutwe w'abasirikari baturuka muri Kisangani bitwa Force de Tigre ndetse n'umutwe w'abasirikari baturutse muri Beni baje gutanga umusada muri iki cyerekezo. Abasirikari 600 bivuga ko baciye mu nzira ya Useni igera neza muri Rutoboho unyurutse hagati ya mitwa ya mbere na mitwa kabiri ngo baze bashinge ibintu zabo muri gice cy'Uburasirazuba by'umwihariko mu gace ka Masisi. Ibigamyo neza cyane ko hari urugamba rwo gutegurwa na FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru mu cyerekezo cya Masisi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abasirikari 600 bafite ibikoresho ndetse basanze bagenzi babo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aho ngaho ibwiyo nkuru bwayi kubwira ko hari intambara itegerejwe cyangwa se imirwano idasanzwe iri gutegurwa kuri urwo ruhande rwazanye abasirikari bangana gutyo. Gusa mu minsi yashize byagiye bivugwa neza ko leta ya Congo iri gukurikirana uburyo bwose bushoboka kugira ngo ikomeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tubyibuke
igihe FARDC na Wazalendo bagaga ibitero ku mujyi wa Rubaya, nyuma gato byaje gutangazwa yuko basubiye inyuma, ariko hadaciye kabiri Wazalendo itangaza yuko igarukanye imbaraga n'imbaduko kandi ko nta kongera gusubiza inyuma. Nyamara mu bihe byose bishize hagiye humvikana ko ari imidugudu yagiye igarurwa n'Abazalendo, gusa koko kuva icyo gihe ntabwo twigeze twumva indi nkuru ya M23 ivuga yuko utwo duce batwishubize aribo bari kutugenza bamaze kwirukana FARDC na Wazalendo, nk'ibihamya bigaragaza neza cyane ko ya mvugo ya Wazalendo isa nkaho ikomeje, ihamya neza ko nta santimetero n'imwe bazongera gutakaza muri ino bice bigana muri Rubaya. Kuba rero Rubaya iri andanje cyangwa se basa n'abayegereye byo ntabwo ari inkuru yo kwirirwa tubara, ni ukuri kw'ibisanzwe biriho, ndetse na M23 nayo izi neza ko bayiziye. Ariko kandi nanone kwemeza ngo Rubaya baraza kuyikuramo bigahita bihinduka indi nkuru y'ahandi, guhita tubyemeza gutyo gusa twabibona biragoye. Dukurikije uko urugamba rumeze cyangwa se uko ibintu bihagaze mu butaka bwa Congo, dukurikije uko akarere gakomeje gukusanyirizwamo abasirikari ndetse n'ibikoresho bya gisirikari, tunakurikije ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba aho kurwana, hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba gutekereza ndetse bikuvugwaho n'abasesenguzi cyane. Cyambere nuko M23 ishobora kuyabangira ingata ikirukanka agace kagatakaza. Kabiri nuko FARDC ubwayo ishobora kuba igiye kwirukurira ibyago za M23, ibyo bikoresho bazanye n'abasirikare benshi bigafatwa miri nabo bagafatwa ko abandi bakicwa. Ikindi gitekerezwa cyane nuko ngo Congo ibi yabiri kwikora ku isi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma ko Amerika igaragaje neza ko uruhande rw'u Rwanda rwanze kwemera ngo ibiganiro bigeza ku mahoro inzira ya Washington bari kwirengaho. Congo ikaba ishobora guhabwa green pass cyangwa se uruhushya rwo gukora intambara kuri M23 batazira RDF u Rwanda ngo bakore igitero gikomeye cyane simusiga bigarura ibice noneho kugituna ku ngufu, ku buryo aka gace cyangwa se ibice byose gihe mu majyaruguru M23 FC yigaruriye bashobora kugera ku byisubiza bakoresheje umututu w'imbunda. Muri iyi ntambara rero tuvuze gato nko muri Kivu Amajyepfo, M23 ngo n'ubwitabyemeza yahuye n'imbogamizi zidasanzwe ndetse izahora ivuga neza cyane ko ari wo mwaka bagize muri iyi ntambara Umurundi. Abarundi biravuga neza cyane ko noneho bongeye kuzanwa bagashyirwa hafi ya Kipupu, aho yamaze iminsi yavuzwe ko igaruriwe na M23. Abo Barundi baje muri Kivu Amajyepfo hafi ya Kipupu baturutse muri babandi bazanwa na bwa bwato nakubwiye, bakajya Baraka, bazamuwe rero kujya bashyirwa hafi ya Kipupu. Abarundi ngo barasa ahubwo ukirukanka isasu isa nk'ibagera kongera guhindukirana. Ntabwo ari babandi batinye intambara ngo birukanke ikibunoma amaguru, ngo n'abantu barwana mpaka naho baza ari 10 hagasigara batatu bakomeza kukirukankaho abandi wabishe. Abarundi kurwana muri Congo ngo na mahitamo yabo ubwabo, nubwo biyemeje gufasha Congo ngo ikagira ibyibagenera, ariko nabo ngo intambara y'Rwanda nk'abari kurwanira igihugu cyabo kuko bazi neza ko M23 na Red Tabara ari abantu bamwe. Ndetse mu minsi ishize Red Tabara isa n'iyasohoye itangazo igaragaza ko igiye kongera gutangiza ibikorwa bya gisirikari ku gihugu cy'u Burundi. Buretse gato Red Tabara iravuze yuko nta nihuriye na M23, gusa ariko bavuga ko bakora mu Kivu y'Amajyepfo, misozi miremire ya Fizi n'ahandi. Kuva imirwano yatangirira muri Kivu Amajyepfo wigeze wumva Red Tabara ahantu ibarizwa? Ngo ayo mwanya ngo yitekereze. Wigeze wumva ahantu ngo bagiye gutera bagasanga Red Tabara ikarwana nabo ishaka gurinda position zabo? Nta na hamwe. None Red Tabara agiye hehe? Nibarizwa mu misozi miremire ya Mwenga, Fizi, Itombwe, Minembwe, baba bari hehe? FARDC na Wazalendo bashimangira ko bifatanije na M23, kandi kuba rero barifatanije mu gihe M23 imaze kugenzura icyo twinshi bazafasha Red Tabara kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi bitwikirije impamvu runaka zidashinga bakajya gutera intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo rero u Burundi ngo bizi neza no mpamvu urwana intambara ku rwego remere. Icyakora ngo bararwana kandi bagatanga umusaruro, intego za M23 kuzigeraho rimwe na rimwe bikagorana, ubwo bigahita bigaragara neza cyane ko bakumiriwe n'Abarundi. Ese tuzemere dutyo? Bamwe bati nimba barwana se none bagiye bafatwa amatekwa babafataga basinziriye, nafatira ku mirongo y'imbere ku rugamba kuva muri cya Kivu Amajyaruguru kugeza muri Kivu Amajyepfo nta Barundi bafashwe, ahubwo ni isa itaragera M23 ibice byose ngize bakuramo. Izo nazo ni ukwitega iminsi kwemeza cyangwa se kiriya mu ntambara, icyo gihe bameze nk'ikinyetene barikari cyangwa se agadege, ahubwo ni ugutegereza ukazamenya neza ngo ni ibiki. Tugaruke kuri Wazalendo, iwabo bita Wazashu cyangwa se waza. Aba Bazalendo bamaze iminsi bagaragaza ko bari kurwana kuri front lines ku mirongo y'imbere ku rugamba, banganye na M23 bararikoroje. Babwira Tshisekedi Chilombo bati attention, mu biganiro muteganya gukorera muri Congo natwe ubwacu tugomba kuba duhari. Dominique Ndungutse no bayobozi ba Wazalendo yagaragaje neza ko iri tsinda rya Wazalendo ribabajwe cyane no kuba inshuro nyinshi ryirengagizwa, kandi nyamara abarwanira igihugu bemewe na Congo
kandi bemera ko hari umusaruro batanga muri kino gihe cy'urugamba bahanganyemo na M23. Ni umuyobozi cyangwa se umwe mu bayobozi ba CMC FDP mu Wazalendo bavuze amagambo bagize icyo batangaza. N'amatsinda Wazalendo mu cy'amajyaruguru na cy'amajyepfo yagaragaje ko yanga gahunda iyo ari yo yose igamije gushyiraho komite y'igihugu ya Wazalendo batabanje kugishwa inama. Iyo komite y'igihugu ngo y'Abazalendo nishyirwaho batazi abagigiyemo ntibavyemera. Mu itangazo ryasomwe na Dominique Ndaruhutse wagaragajwe nk'umuyobozi wa CMC Nyatura, bemeje ko batemera Dadi Saleh Idi nk'umwe mu bagize umutwe w'abarwanyi ba Wazalendo washyizweho ntibavyemera habe na gatoya. Abashyize umukono kuri aya masezerano banasaba kwitabira ibiganiro byatangajwe na Kongo kwa Wazalendo, bizera ko ibice bitandukanye by'abarwanya ubutegetsi bigomba kugira uruhare mu biganiro byo gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, ariko batagomba kwirengagiza na Wazalendo ishyigikira buno butegetsi kuko nabo ni abenegihugu ba Kongo. Byongeye kandi umuryango wa Wazalendo wongeye gushimangira ubushake bwawo bwo gushyigikira icyerekezo cya Perezida Tshisekedi cyo kuvugurura amahoro mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, bavuga ko abagihanganye n'igitero cy'ingabo z'u Rwanda. Kuri bo bano Wazalendo ngiye kirageze kugira ngo Wazalendo nayo yumvwe mu gihe hateguwe ibiganiro nk'ibi ngibi, bahabwe mu mwanya, kandi mu gihe hari ingamba zo kubaha ubuyobozi, izo ngamba zibe zirimo bo ubwabo bitorere abo bashaka, bababwire bati mwe ni muturongore hanyuma tujye mbere. Naho kubaza kwaturaho ngo uyu nguyu ngo arabayoboye, ngo uyu nguyu ngo murabona ngo afite ubunararibonye, Wazalendo yabyanze, ivuga ko itazigira yemera umuntu nk'uwo ushyirwaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa batabanje kugisha inama Wazalendo. Babona ko ari nko gushimuta ubushobozi bwabo ndetse no gutanga amabwiriza atari yo kuri iyi Wazalendo. Bari bishyize hamwe bagaragaza neza cyane ko hari ibyo batemera muri kino gihe, bisa naho muri Wazalendo batangiye kugaragaza ubundi buryo nabwo bw'imikorere. AFC 23 yakiriye abakongomani 38 bari barazanywe mu Rwanda nk'aba FDLR, ariko bigaragara neza cyane ko atari bo. Laurence Kanyuka yagize ati kwa gatatu tariki 29 Nyakanga 2026 Repubulika y'u Rwanda yakomeje mu rwego rwo kubahiriza agaciro ka muntu isubiza muri Kongo abaturage 39 b'Abanyekongo bari barimuriwe mu Rwanda muri gahunda ya DDR, kandi berekanywe ko ari abarwanyi ba FDLR nubwo batigeze baba muri uwo mutwe wa FDLR. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ibikorwa byo gushaka abakozi mu masivile ba Kongo butanga inkunga y'amafaranga ku bantu bamwe na bamwe kugira ngo bitirire ko ari abayoboke ba FDLR nubwo ntaho bahuriye n'uwo mutwe. Ubufatanye na MONUSCO aba bantu bimuwe hakurikijwe gahunda DDR kugira ngo basobanure inkuru ivuga ko babarizwa muri FDLR maze basubizwa mu Rwanda nyine muri ubwo buryo. Kinshasa ituma FDLR igice cy'ingenzi ngo cy'ingabo zayo zishinzwe umutekano. Itsinda ry'uyu mutwe ryinjijwe muri FARDC, imitwe ya Wazalendo ndetse n'inzego z'umutekano za leta, banakoreshwa mu kurinda abayobozi bakuru b'ubutegetsi n'abandi bantu bakomeye ngo muri Kongo. FDLR ngo ibigiramo urare mu karinda umutekano. Iti twamaganye byimazeyo iyi mikoranire itegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kuyobya abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Niko AFC 23 yagaragaje yuko ibi byekenezo bya Kinshasa ngo by'ukorana na FDLR babyamaganye. Gusa abangaba bagaragaye ko nta bahuriye na FDLR, bavanywe mu Rwanda basubizwa iwabo mu buryo nyine bw'ubufatanye hagati y'u Rwanda na M23 ku mipaka ko bakorana. Abangaba bashyikirijwe M23 ngo basubizwe mu ngo zabo kuko basanzwe nta hantu bahuriye na FDLR. Guhindura itegeko nshinga rya Kongo biteje ikibazo n'impagarara muri iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu banyapolitiki cyane cyane atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi Tshilombo, aho bavuga yuko iyi gahunda yo guhindura itegeko nshinga rya Kongo ari gahunda ndimbuzi, ndetse bagaragaza neza cyane ko batayemera na gatoya ko Kinshasa guteganya itegeko nshinga rya Kongo rigomba guhinduka Tshisekedi Tshilombo akazemererwa kuyobora indi manda binyuranije n'amategeko. Ni nyuma yuko urukiko rukuru rwari rwasohoye itangazo rivuga yuko bari gutegura uburyo bwo gushyira ku bikorwa referendum, ni uburyo bwo kongera gutegura ihinduka ry'itegeko nshinga binyuze mu matora. Bisa naho uru rukiko rwemeje ko iyo gahunda izaba, kandi bemeza yuko bizagenda neza kugira ngo iyi referendum ibeho muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo bakomeje nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'itegeko nshinga rushinzwe itegeko nshinga ku kijyanye na referendum bateranye barabyamagana. Iri huriro rigizwe n'imitwe cyangwa se igisenge 34 riramagana icyo rifata nk'ikibazo ku itegeko nshinga, ishimangira ko ryanze ivugurura iryo ari ryo ryose ku itegeko nshinga ryatanga inzira yo kumwanya yo kubona manda ya gatatu ya perezida, kandi basaba abaturage ba Congo gukomeza kwimakaza ko itegeko nshinga itagomba guhinduka. Iyi nama yateganije inama n'abaturage ku 15 Kanama 2028 kugira ngo bakomeze ibikorwa zayo. Iyo nama igomba kuzavamo umwanzuro w'icyo bafashe kuri iki cyo hinduka itegeko nshinga, ndetse no kwamagana ibikorwa byose Tshisekedi Tshilombo ashobora kuzanyuramo akabona indi manda yo gutegeka Congo. Martin Fayulu n'abarwanashyaka B cyangwa se atavuga n'ubutegetsi bwa Congo mumva ko igihe kigeze kugira ngo DPS ibe yava ku butegetsi bwa Congo hajyeho n'abandi. Gusa ariko amahuriro yose ashyirwa hamwe bisa n'adafite imbaraga kuri Congo, kuko nimba Congo byemejwe yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka, urukiko rurengeye itegeko nshinga rukazemeza, biragoye cyane ko abangaba batavuga n'ubutegetsi bwa Congo hari ikintu na kimwe baza kubikoraho, usibye no kubiyoboka n'imyigaragambyo mike bakora, ariko bisa nkaho bijya bigoranye cyane. Patrick Muyaya yagarutse ku bijyanye n'amasezerano ya Washington bagiranye n'u Rwanda, agaragaza neza uburyo yagiye kuyashyira mu bikorwa, aho yashimangiye cyane ko FDLR ubwo bari gukurikirana ikibazo cyayo binyuze mu kuyambura intwaro, uko yemeye FDLR kujya mu biganiro. Dore icyo Patrick Muyashyize kuri X yagize ati: dukurikije amasezerano ya Washington na CONOPS ayishamikiyeho, FDLR yasinye amasezerano yo kwamburwa intwaro, gusezererwa kw'abasirikari mu gisirikari no kubashyira mu kato binyuze mu bukangurambaga, cyangwa se kubashyira mu buzima busanzwe bakabashyira ahantu hihariye batarimo gurwana. Ubundi ibyo dore icyo Congo ibivugira: FDLR nimba yambuye intwaro bagashyirwa ahantu hazwi, n'amazina yabo azwi, urutonde ruzwi, nuko nta gihe baba bakongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda, hari ahantu bazwi bari bacungiye umutekano batakongera gufata intwaro. Icyo ngicyo ngo ni igisubizo rero kuri FDLR bivuga ko ibangamiye igihugu cy'u Rwanda, niko Muyaya avuga. Akomeza agira ati, Patrick Muyaya, ibi bigaragaza impinduka ikomeye mu micungire y'iki kibazo cyakoreshejwe nk'urwitwazo n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 30 kugira ngo gishyigikire ubugome bwarwo. Ubwumvikane bwa FDLR na Congo nabwo bwongeye kwibazwa byinshi. Gute FDLR noneho nayo yavuye kwizima misiyo yabo bakayinetraliza, bakemera icyo Congo isaba, kabateka dushyira intwaro hasi, twemereye icyo Congo itubwiye, tugiye mu hantu badushyize kugira ikibazo gikunze cyo mu burasirazuba bwa Congo, banarusubira inyuma hanyuma ikibazo kirangire. Ngo impamvu y'urwitwazo rigomba kuvaho. Muyaya akomeza agira ati: ndi kumwe na mugenzi wanjye wo muryango w'ibihugu by'Iburasirazuba Floribert Anzaluni, turimo kugaruka mu buryo burambuye kuri iki gikorwa cyari ngo y'uruzinduko rwe ruherutse hagati y'ibihugu by'i Burayi ndetse na Afurika, aho Patrick Muyaya avuga yuko byagenze neza, akagaragaza Anzaluni yagiye agera mu bihugu bitandukanye abwira gahunda Kinshasa ifite. Yolande Makolo mu gusubiza Patrick Muyaya ku rukuta rwa X yagaragaje neza ko Patrick Muyaya arimo kuvuga batazemera. Ati amasezerano ya Washington asaba ko FDLR ivanwaho burundu, ari amasezerano y'ibiganiro. Amasezerano ya Washington asaba ko FDLR isenywa burundu, ntabwo ari amasezerano y'ibiganiro n'umutwe w'abagizi baba nabi na leta ya Congo ikomeje guha inkunga no korana nayo abajenosideri. Ati nyine amasezerano ateganya kuyirimbura, ntagateganya kuganira nayo, niko Yolande Makolo avuga. Akomeza agira ati amatangazo yo kwambura intwaro ku bushake mu gihe FDLR iri mu gisirikare cya Congo kandi ikaba iri ku rugamba ntacyo bihindura. Gushyira mu bikorwa bivuze gusenya burundu, ntabwo ari ikinamico. Gusa ariko binabyo byo gusenya burundu mu gihe u Rwanda avuga ko FDLR muri FARDC nabyo kongera kugirwaho ikibazo nk'uko uwitwa Evode yaje kubishimangira, akavuga yuko bigoye cyane ko FDLR yarandurwa iri muri FARDC kitugwa raunduye FARDC. Ubwo nanone akibazwa uburyo u Rwanda ngo rwari gushaka kujya FDLR irimburwe kandi muri FARDC, ariko none ngo bizakora batanze amazina buri mwese uri muri FARDC bakamuvanamo hanyuma bakamwica cyangwa se bakamufunga. Gusa ariko ibi si byo Congo ikiza imbere kubambura intwaro ikabashyira ahantu y'ingenzi hazwi. Biramutse bahawe umugisha na Leta Zunze za Amerika, kavuga ko ibyo Congo ikoze ari amahoro, ari ibyanyabyo ko FDLR ikibazo cyo bagikemuye, u Rwanda narwo rwa rutegetswe guhagarika intambara muri Congo rugasubiza inyuma ingabo zarwo.
izo rutavuga ko rufite ubwo ruvuga ko ari 23 iri muri Congo. Ubwo biramutse bitagenze gutyo ndibaza haba iki? Ubwo icyo gihe yabigaragaje neza ko u Rwanda ariko kibazo noneho muri Congo ko FDLR yaba yarangiye, ariko u Rwanda nabwo rwavuze inshuro nyinshi ko rutari muri Congo. None 23 bazayifata nk'iki? Ni ikibazo nibaza, ariko nawe wakibaza. None amahoro n'umutekano muri Congo bizaboneka gute mu gihe impande zasinye amasezerano ubwazo zitumvikana uburyo ari gushyirwa mu bikorwa? Mututu imbunda n'ubundi yacyategerejwe ku butaka bwa Congo. Intambara ntabwo igiye kurangira, ahubwo ishobora kuba igiye gukomeza kuba bibi cyane kurushaho kuba byari bimeze. Minsi imbere idakiye byinshi, twemeze turindire. Ugubwe neza, imigisha amahoro n'amahirwe y'ibyo nkwifurije. Salamu shalom.